How cloich is a chlam, fat a lá, how bring agus aus fheachinn a chlam masin a tóiseach de se chanan agus. Is mis Marie Farren, ha mis gopad an Sgoil-àraich Cill Mheàrnaig, Sgoil-àraich na Coille Nuaidh, agus háteach a córta dym gyma. Sé a chlam hadort mis stoi o hwlematig. Gédi son chine stoi seo, hanni latha. Sé a rúta séar a ring misise. Mar a mic ra, ha mis gédi o hwlematig, agus hanil gra neacham solas stoi. Ha mis coid ar yrst a chlam maichcin, ha mi coid ar yrst fiachti sin a dó iwsachig, ha mi coid ar yrst galig sin a dóchud a stoi as a chluisteachcha a lásin. Agus sin rúta ha mis gédi son o hwlematig, agus ha mis gennym dífa a chlam.